الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إتدوغ عزة ريفرين أرغنوغ أستاذم مشايخم لبت عزة ري مسلم مخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورجيجا مي بغيچا يتي لبت أخنا أختنا مرحبا دنوا نبي صلى الله عليه وسلم مفدا مجلس تسيفا كرفا فواني سورجيجي بغيچا تهوجي غتوغا henkamun arunme miharu mitibi surgege bagicha egga alukamegga Allah subhanahu wa ta'ala ya hamdu kuran mifada fursaten Allah subhanahu wa ta'ala arunmenna fahikotte vikamattaka em arkomuge hifase he majli hegga arunme mitibi evima huriha befulum wes hinniya khalis koggen Allah subhanahu wa ta'ala ka hadratun sawaba darumayen edigen ईमान कं ताज़ा को आकोल्लु मुगे नियतुगा अरुण में तिबें वाने लबेती मुस्लिम मखुन्ना अख्तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी उम्मतुगे मच्चा नमाज फर्द कुरवं इरादा कुरव हिंदुगा इलाहुगे लबेती नबिया मी उम्मतुगे नबिया अरुण में गे लबेती हबीब मुहम्मदुन अलैहि सलातु वस्सलाम वर खास शरफ देवी इसराया मिअराज के शरफ एकले गफाना अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिंबर को देवी अल्लाह तआला इलाहु के दरबार और मंगे लबेत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिंदे मफहुगा उम्मतु के मच्चा नमाज फर्द व जखमुगे खबर देवी लबेत अखुन्ना अख्तुम और में मिहादिसा या बलाला फकम गवनीनमा arun mennang igi gendani namadataka Allah subhanahu wa ta'ala mifada mativeri sharaf veri dature ilahuge lobeti nabiyya sallallahu alaihi wasallam devu mafahuga namad islami ummatuge majja fardu kuravumon deheve gendani mi alukamaki mi Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratuga eheng alukantaka khilafa khas qadare khas loibbe devifawa alukamekka ehbim Allah subhanahu wa ta'ala mi alukam fardu kuravu man irada kurav hinduga ilahu ge darubara ilahu ge lobet nabiyya sallallahu alaihi wasallam kuttan kuravi efas insanaka mihatana wasil nuwe daraja qaba qausain aw adna e daraja Allah subhanahu wa ta'ala ekale gefan Allah kuttan kuravi adi evs medwariya kanula khud Allah subhanahu wa ta'ala ekale gafana wahi baba leva namad fardu wajh khamuge khabar devi em bikamun argumenna angadani mi adeg arukamen nunka mi mavegemwa matiwurvegemwa barakateri arukamekkan Allah ta'ala ge hadratuga khas qadare defawa arukamekkan argumenna mikamun engigendani lobete akhunna akhtum Allah subhanahu wa ta'ala argumenna rahmal lavash नमादा विदिगें लबेती नबिया मुहम्मद अलैहि सलातु वस्सलाम मिफदा मातिवेरी शरफें अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवमो एकले गफानुगे हिप्पुलुगे आवेस मी अळुकमा खास qadare devun ehkamun mi namad wegin gosfawani ekle gfan hadith ful kurawwa fa fadang ekle gfanuge lo fuluge finikan kamuga حديث كرافا وجعلت قرة عيني في الصلاة تمن كلي غفانوغي لولوغي فينيكن لفيگن وني مي نمازوغي حديث كلي غفانوغي اريهم ثابت وگن واغوتوغا حاسوا فدا حاسوان جه فدا نوتا كمبودوان جه فدا كمه كلي غفانا نوتا امتا مدوري واهندوغا كلي غفان ام فرتمس اوس وډاگن وني مي نمازكما إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة خمبڑوان جه فدا کمه biruweri kame naaman kame haaswan jihe fada kamaka
kurumati wada gannawa hinduga ekelege fan emme furutama wes awas wada gannawani namadu ada kurawwu mashe ekelege fanuge jismu fula hashikola arama beenum wa hinduga wes ekelege fan hama ummata dekkevi namuna eki min namada rujuu gumuge misal e namuna ekelege fan efada halat toga bilal gafanan amur kurawwa ya bilal aqim as-salah arihna biha e bilal gafane awha namada gowale washe arihna biha min namadum timam bekalunna finikame arame kaleg fan odava devu mattaka libigatu mattaka kaleg fan awha namada gowale washe emme lobet akhunna ukhtum mi kaleg fan namada meduga deke wadagen nevigoy kaleg fanuge loluge finikan kamuga min namadui kamaka haaswe kambodu wadagannawa hinduga emme furutamaas wadaganawani namada jismar rahatan arama beenuwa hinduga wesekali gfan dekkevi hama minamuna egle fan emme furutamas wadaganawani minamadu ada kurvuma lobet akhunna akhtum arun men gannasu taka miwagutu sualu take kollange bejehe arun men mi ada kura namadum arun men ge lotaka finikame nulibeni kivegemba argunmen mi ada kura namadun argunmenge hita rahaten arame nulibeni kivegemba argunmen mi ada kura namadun argunmenge kambodu wontaka argunmenge haas wontaka finikame nulibeni kivegemba mi namadu argunmenna bureka vefawani kivegemba misualu tang argunmen nafsu taka miyadu kollange bajehe Urwa ibn Zubair radiyallahu anhu ge wahaka adu sevinto ekelege fanan efaharga balimadu kamaka kuri matiwani faga infection ang ufedeni beswering hakimun jamawe beluma fahuga tahlil kurma fahuga mi angani furana salam kurmattaka oti emme halleke ei kalege fanuge efa burikollume qur'ana salam kurumattaka hakim masakke fashi ekalege fanu se kama ruhi qabulwi allah subhanahu wa ta'ala niya kurvi goikama ekalege fan ruhi qabul ko e amaliyatan nota es hajariya ekalege fanu es ruhi ebbaswi ehindu hakim ekalege fana mideni buime esajari kuriyek getti umattaka faaburi kura hinduga e warabbodu wene eme even tahammal nukureven adege insanaka mi zamanu ga sarun men efada sajari ta kuriyem migendani mi hun he nattagen bestaka digen warabbodu tayyari tak wuma fahuga kommekas hakim mi aroni behe ki ege sawbun he buddiyan asar kurwa zatuge mastu azatuge buime zamanu ga hunnane mifada taket ehindu urwa gefan e buing beenum kurma buimang inkar kurabbi sabaki ekeleg fanu beenum fulennu ekeleg fanu ge jisma ekeleg fanu ge he buddi filada fada buimen ekeleg fanu ge hashikolu ge etere diuma ke ekeleg fan ebbahennu de ekeleg fanu hakimun nammi devwani lafai timan keleg fanu ge atuga tikamang behenge bote kobato ekeleg fan devvi behaki e ven tahammul kurwene fada behe ekeleg fan vidalwani timan keleg fan namada fattawana me den tiba mihin kuraka me kurashe Allahu akbar kiya ekeleg fan namadu fettevi hakimun ekeleg fanu ge fa buri kolli ekeleg fanu ge dufulun emme bahevves taduwegin adege insana viti taduwegen e beruwa fada ahuge minwaruga adevves ekelege fanuge faratun adu nive kama riwayat hoga aswani mi wahaka ya meduga adun me bisnala mahinga eyo sama insana ke lobedda khunna ukhtum am adun men fada insana ven hama tahammul kurmaki mi insana ge hashiganduga allah subhanahu wa ta'ala lawafa wa tabi'i fitri kame name sebekalun namada fettewma akiga mifad ihsas tak eba khendigende insani ihsas tak insani shuur ta
hadu ihsas kurun mifada kankan eba khendigende e kivvegento mi arun men sual kuran jehe kamel lobete akhunna ukhtum namada fettevima kihinakun to mi wani ebe kalunna mi arun men mi edu sual kuran jehe kame arun men nan efada namade nukurevige miwlani kivvegemba arun men namada tiberuga arun men ge washage hinga huriha kamen arun men nan ege magumatin diye kaakuga sakalekkan esakaluga adan arun men visna arun men mudala ei mine mihegge sakaleke ei mine mihegge karun guwadake edorojen arun men na washage hinga kankama meduga visna fikuru hinge names mi arun men ge lobete nabiya sallallahu alaihi wasallam ummat dekke namuna adi ekelege faana foga ekelege faanuga sahabina ummatuge salafun minamadun ummat dekke vi namuna ama efada ehem wahake abdullah ibn zubair radiyallahu anhu ekelege faan namadan hunnevi iruga eru hajjaj ibn yusuf makkah en hamala de mundi makkah hifu mattaka hajjaj ibn yusuf bodati saalangatakum makkah en hamala de mun gendi abdullah ibn zubair radiyallahu anhu evagutu vi ka'batullah giful kariga namada ekelege faanuge bomatinna kanafaratuna wafaratun bodati hilage hamalata mi annani namas ekelege faan namada gen kuriya badagen ne argun men nama awa nama du kolla fa filandani salam abba namas ekelege faan wasfi hama mifad halatek washage mihinga kankamuge ihsas shuur ekelege faane ekelege faanaka e ihsas en shuur hammi ihsas nukurun ek hivegento hon sababaka hureto mi arun men mire arun men mi sualuge jawab hodu mattaka arun men masake qurani lobete akhunna ukhtum dannabe kalum wani ummatuge salafus salihum mi kurevi fada namaz arun men neves kurevene fada kantateke bayan ko devwa mi kankan arun men na furihama kurevi jikamge wani nama arun men mi ada qur'an namaz kives argun menge lot hoge finikan kamuga veginda argun meng mi ada qur'an namadum ves e namadum avadiuma ekiga argun menge hasun taka kambudun ta filagenda namadu salam dinuma ekiga argun menge jism rahate hinghama jihume ufawer kame libigenda mifada kantatake ummatuge dannabe kalum wani argun menne bayan ko devwa em ege tereng haikame mireti lobete khunna ukhtunna hissa kollana furtama kamaki lobete khum argun men minamadun lobete ukhtum argun men minamadun finikamaka rahataka lazzate arama benuwa kam gawani nama em furtama kamaka argun men kuram bi kamaki namadam mi gowaleve gowaluma meduga argun men dekhe goy badal kollu komme duha ko argun men na fasfaharu miskitta hoga taala fili takum bangige adu ebe ive e adu ivi mihar argun men naka mima muhimmu adikkamuga annuve argun men vi mikam badalu kollam bangiga adu ive hinduga argun men wisdom vi ei miskitekge imamekge aden nune ei kainatuge milkore ilahu ge nidayeke ilahu ge gowalumeke insanekge adu mennane Allah taala egotan amur kuravvagen irshadu devvagen miheko insanaku egotan mi bangi goni namasai haqiqatuga Allah subhanahu wa taala ge nidaye Allah taala ge ekka wantakam mi bayan kureveni denge foga hayya ala salah hayya ala al falah namadan wasvegan nashe kamyaban wasvegan nashe mi gowaleveni mi gowaluma meduga argun men ge visnum badal kollamvi mi ive adaki mi Allah subhanahu wa ta'ala ge adake Allah subhanahu wa ta'ala ge nidaeke den argun men ge nafsu takan argun men lazim kuramvi kainatu ge milkore ilahu ge nidaeke mi iveni ehem vejj kam gawani nama e nidayen ijab dinuma ki ei lazim kameke eme miskita namad dar go nota ge ga argun men tibege namad kura ergos bangi gadu yuma ki ga argun men ge himmat chaggennamvi rabbul kainatu ge nidayan ijaba dinuma shaytiman namidani mi shuura mi ihsasa ekiga gosgen namad kurima mitafatu fenna Allah taala ge gowalevumaka ijaba dinuma shaytiman nami hazir wani midani mi shuura ekiga gossa namad kurima lobete khunna aftum mitafatu e namadun fenigendan devana kamaka
algon men mi namadun lola finikamaka hitar rahata hamajihuma jisma aram beenuwa kam gawani nama devana kamakan algon men kurang kamaki namadattaka algon men mi tayyaruwum bes algon men badal kollambi namadattaka miwa tayyari yaki wudu kokgen algon men miwa tayyari komme duha kos namada wudu kuramun gos algon menge ituga mi wudu wa meduga wes mabudu vishnu men khiyalenne ames algon men vi mi vishnu badal kollam ora fun nazar kum mi wudu wa medus algon men visnalam vi algon men visnam vi mi debawatu ge taharata ke jismam mi geneve rabbul kainatu ge darbaran hazir umattaka algon men degotakum taharate tahir kame algon menge jisma algon menge nafsam mi gennani e taharata ki algon menge hissi taharat ei beru fushuge gunawanta phenom mi doelum ane taharata ki algon men wudu ko nimige mikiya dua e dua ge zariyan algon menge nafsa genna taharat e dua kuramum algon men mi shirkum bariyawani Allah Ta'ala ge ekkawanta kamang imam wani adi shirkum bariyawani den e fawga algon men fafatakun tahirwani Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin mi faden kiafa shirkum ekkibawani e fawga fafatakum was algon men tawbawani erum yati degotakan algon menna tahir waifa ma vistamvi Allah Ta'ala ge darbaran hazir umattaka tayyar wa khasa tayyari ekemi em hamati befa mihen gossa fentaken algon menge khasa gunawantakegga lagen doegen mihen diumuga badaluga mi visnumuga wudu kura komme faru algon men visnamvi mi visnumu Allah Ta'ala ge darbaran hazir umattake mi tayyar wani Allah Ta'ala engevi gotaka khasa gunawantake khasa adadakun doegen rabbul kainatu ge darbaran hazir umattaka tayyar waniye nafsu tahiru koffa jismu tahiru koggen kainatu ge milkre ilahu ge darbaran hazir umattaka mi tayyar waniye em mi visnumuga mi shuuruga wudu koffikamuga waninama e wudu ge asaro algon menge mi namadun fenigendan Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin rahimahullah ge arihon riwayegen aswa gotuga mikalege fan Zainul Abidin namad kurawwa gastu kurawwa wudu kurawwa komme faharigga ekalege fanuge moonuge kulevar taghayyur wagende ekalege fanuge hashikoluga turuturen adagende ufedigende mikama behegotun ekalege fana suwal kurawun hinduga ekalege fan e devvi jawab para muhimmu jawaban ekalege fanu devvi ama tadrun bayna yaday man naqumu wa man unaji yabami hun negeni heyye timan kalege fanu mi tayyar wani kom farategge darbaruga hutti huregen e farata munaja dennumat heyye timan tibami nak negeni heyye mikam ama mi visnu algon men ves vistam vi wudu kura hinduga Allah Ta'ala ge hazrata ilahu ge darbara ilahu munaja dennumattaka mi tayyar waniye erun emihegge wudu ves furhemawan farwa kuda gotaka emihegge wudu nukuran mi ihsasuga mi shuuruga wudu kofikam ga waninama emihegge wudu ves furhemawan sawbaki enen ege mi tayyar wani adege farataka badal kuran da kan nunkam Allah Subhanahu wa Ta'ala ge darbaran haziru mattaka kam mi tayyar wani emi mai tayyaru mugaves ena furhema tayyar weto gadala masak Quran timana kama kallo bette akhunna akhtum arun men himmatcha gennami namada guf wudu kon nimigen hutti hunna hinduga mi hutteni Allah Ta'ala ge darbaruga kan mikan arun men himmatcha gennama kainatu ge milkure ilah rabbul alamin al qahhar al jabbar al aziz Allah Subhanahu wa Ta'ala ge mifada mativeri ismu flotaka sifurtan himmatcha genesgen arun men gos huttemvi miskitegga algon men huttunu kamuga avies nuta gege musalla matiga algon men huttunu kamuga avies e hutte hinduga algon menge himmacha gennam wane mikan mihar mi huttuni Allah Subhanahu wa Ta'ala ge puri fuli matige Allah Subhanahu wa Ta'ala hengudu matin ballava odigem wanekan asava odigem wanekan deni odigem wanekan algon menge himmacha gennam vi evagutu namada fashaga tumuge kuriga mishuura akiga namad kuravvi bekale Abdullah ibn Zubair gefanaki ekale gefano
namadan hutti hunna gota behe gotun riwayat hoga asfa wani ekelege fa namadan hutti hunna eruga ekelege fa neke hilagandake nota gaheke effade e daraja birwatikan khushu'at terikan madu molikan fenigende dunitaka wasivani ei hilagandake dunitavasa ekelege fa nuga hashi kola tirikura kama riwayat hoga asfa wani saubaki ekelege fa nan ebe engi wada gannawa mi huttuni kainatu gemilkura ilahu ga darbaru ga kan اشعورا اكيد الله تعالى دربارغا حٹی ہرج میہ کو بیکار حرکات النقران بیکار حرکات النقران افد اهم بیکل مسلم بن يسار کیوس اکلیگفان نمادن حٹا افہرگا مسکتم بای وٹونی کارگے سرحد ہوگا تیبی بازار متی گا تیبی می ہنتن آئی مسکتو گا اہلورن سلام اکر مٹکا آئے رگا ام مسکتن نکمج نمس مسلم بن يسار رحمه الله نمادگا قائم بہن ekelefan namadun salam devvum ekelefan enge wada gannevi miskitum bay vettijje kambes mi ummatu ge salaf salihun dekkeve namuna mish'ura akiga namada kolan hutti hurajje kam gawani nama mina madum argumenna tafatu fenigendan lobete akhunna akhtum namaduga algon men kolam mi hutte hurun komme duha ko maduwegen fasfaharu mi hutte hurun mi hurum mi kolan hunna hurum rangalu wejje mi hegge mahshar maidanuga emi eko e kolan hunnen jehe hurum amam vegendane kama danna bekalum vidalwani em algon me masake kuramwi Allah taala ge darbaruga komme duha ko fasfahar mati maduge mi hutte hurum mi rangalu huttumekkamuga hede to hifar kuramwi gadala masake kuramwi nafsutaka jihad kuramwi namadum lola finikamaka hitar rahataka hamajehuma adi jisman arama benuwa kam ga waninam algon men kurenji hatarona kamaki namaduga mikiya zikurtaka namaduga hayettakum bayan kodde manataka meduga algon men funko visnalum emma furtama kamaka algon men takbir kiya takbiratul ihram kiya algon men mi hasham bannani mi takbira meduga algon men visnalange bajihe hamme mihenti belaf Allah akbar kiyumuga badaluga visnuma akiga mane visnagen algon men kiyamwi Allahu akbar hike to mikiyani algon men ge dutakum algon men mikiyani Allah he emme bodi ehem vejje kam ga waninama e lafz e bo lazim kure algon menna haqiqatu ga wes Allah subhanahu wa ta'ala ei emme bodu farakan emme matiyori farakan edumattaka emmi ihsas amimana visnagen kiya miha ding ena namada feshuma akiga ding ene kan ehen evves kam boden nuwan ding ene kan enege wazifa boden nuwan enege masuliyat ke boden nuwan enege vyafariya boden nuwan aga enege aila boden nuwan ding ene bodwani Allah subhanahu wa ta'ala adi hasham bannam algon men mi deng ufuluma behegotum shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah vidalwani deng ufula hinduga mi harakatum mana mikoddeni ena ga fahatan huriha kam mi ellalaniye mi gottadden ufula heruga ena fahatan mi ellalaniye ena ga huriha duniya mi kankam ena ga wazifa taka ena ga masuliyat taka ena ga yafar taka huriha ecce mi nagaf ellalaniye eye mi harakatum bayan kodde manayaki ehem vejje kam ga waninama den ena ga kurimatiga onnani hameken Allah subhanahu wa ta'ala den ena hen evs kam ka meduga nuvisna mi namaduga takbirun argumenne bayan kodde manata den yafuga suratul fatiha argumen mikiyani labati akhunna akhtum suratul fatiha surataki ay Allah subhanahu wa ta'ala ya ala ya dameduga kureve badal kureve khitab mi visnumuga argumen suratul fatiha kiyaf kam ga waninama tafatu fenigendan enamadu visnala mahiga Allah subhanahu wa ta'ala ga lobat habib Muhammad alayhi salatu wassalam argumen khabar devwa fave argumen suratul fatiha fashagen ayat tak yevam fishuma akiga Allah subhanahu wa ta'ala e ayat tak wagutun jawab devve argumen himma jammi mi hadisa genna mahiga mi shuur genna mahiga argumen namada fashagane alhamdulillah rabbil alamin mi ayat kiyuma akiga Allah subhanahu wa ta'ala wagutun yang eba jawab devva hamidani abdi timang ilahu ge ala timang ilah hamdu kofi ar-rahman ar-rahim
مفدين أرجو من كيوما كي الله سبحانه وتعالى آية الجواب دفان أثنى علي عبدي تمن إله قعلا تمن إله سناد النوافية مالك يوم الدين مفدين أرجو من كيوما كي الله سبحانه وتعالى إبا جواب دفا مجدني عبدي تمن إله قعلا تمن إله كما كما ماتوركم بيان كفيه ميغوتا أرجو من كيوا آية تكن الله سبحانه وتعالى فقطن جواب دفا ممكن دوان हम अरुण नमाद फशागे नगिंग फातिहा सूरह किवा एरुगा कोम्मे फारुगस हिम्मत चगन्नम वी मिकम लबते खुन्ना अख्तुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतगन्नम मिहार मिवगुतो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिमन्न मिकिये वी आयत मिहार हम मिवगुतो जवाब देवाने तिमंग इलाह गाला तिमंग इलाह हम्द कोफिये तिमंग इलाह गाला तिमंग इलाह मदह सनादन नवाफिय तिमंग इलाह गाला तिमंग इलाह गमा कमा मतिवर कम बयान कोफिये हम अळगुण मेंगे वेरी इलाहु अळगुण मेंगे कियवुम जवाब दिव्वाकं अळगुण मेंगे हिम्मत च गेनवुनीमा ए गायकं अळगुण मेन्न वरबुडं एहसास वेगेंदा दें एफद मीहको अळगुण में फातिहा सूरह में किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक एको तक नुकियवान ए अळकं एंगेन अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबा अडव सवाकं एनगे कियवुम एबा जवाब दिव्वाकं ehvima e alaku fatiha sura kiyawani loibba akiga Allah subhanahu wa ta'ala hazratun jawab eba libekan enge haluga alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin mifada shu'uraka akiga emihako e alaku suratul fatiha kiyawan ama lobbeta khunna akhtum algun menge namadun tafate finigen dane مشعورا أكيغا أرغم من سورة الفاتحة كيف كم غوانينمو دنيا فوقا أرغم مدني الركوع هيئة كيف سمتك دن بكرم بداروا وقتوغا علاق اعتراف مكي علاق نكمتكم الله سبحانه وتعالى كشكرتم وانتكم إنك عليكم قبول كرا حالوغا ألوتكم اللوبي كرا حالوغا الله سبحانه وتعالى كدربارا إنا قدول مكة دنگوتي सजदे के आई नमाज़ के एम्मे शरफ वेरी hayya Allah subhanahu wa ta'ala के दरबारा एनगे एम्मे शरफ वेरी गुणवंत एनगे बो एनगे मोण लला नेफता कंफंग एम्मे शरफ वेरी गुणवंत Allah ta'ala के दरबारा मी तिरिकोल्लनी बिम्मच्चंग अळगुमें सजदा जेहि कमुगा वेस लब्बते अखुन्ना अख्तुम हकीकतुगा अळगुमें के हिता रूह मि दतुर कुरनी हंगुडु कडत्तुगा Allah subhanahu wa ta'ala के दरबारं अळगुमें मि सजदा जहानी मिकं अळगुमें के हिम्मतिगा बावम मि सजदा जहा कोम्मे फहरेगा अदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद देवाफा वगुतुगा ए वगुतकी ए हयतकी अला सजदागा ए ओन्न वगुतकी आई अलाया Allah subhanahu wa ta'ala एम्मे कुत्तन कोद्दे एम्मे गायक कोद्दे एम्मे खैर कोद्दे वगुते ए मिशूरा हकीका सजदा जहाफी अड़को देंगे सजदे इंते दुआ का बेणो में नुवान हकीकतु गावस सबकी ए अड़को योती अल्लाह ताला के दरबारुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुत्तम वे एम्मे गायब वे मकाम के अड़को योती देंगे अड़को ए सजदे इंते दुआ का बेणो में नुवान मी नमूना उम्मतु के सलफ़ु सालिहुन दक्कवाफा इमाम सुफियान सौरिया बेहे कुतुंग एकले गफान के सीरतु के आसफा वनी एकले गफान इफहरगा मगरिब नमाज फहुगा सुन्न नमाज कुरवमुं एकले गफान सजद जिसविये एकले गफान ए सजदेन तेदु वडाय गति ईशा नमाज के बंगी के अड़ाय कीगे मी सजदे की कुं खमिकं सजदे के मान फुरिहमें इंगे वडाय गन्नवाती उम्मतु के सलफ़ु सालिहुन के सजदें लज्जत हिंकम जेहुं राहतु ओदिगतुगे नमूनाय अदि हबीब बिन अबी साबिता बेहे गतुम अबू बकर बिन अय्याश रहमहुल्लाह विदालु फावनी हबीब बिन साबित रहमहुल्लाह नमादुगा सजदागा उन्नवनि को मीह का फेनिज कम गवनी नमा मीह को बुनाने हबीब योती मरोफे हबीब के फुराना इन्नते सौबकी ए सजदागे दिगु कमो सजदे नुतदुआती वे बलंग और मीह कंग ही वेदान मिहार योती नियावे फे की वेगन तो मी बेकल सजदे इन तेदुअम बेणु नुवनी ए सौबकी मिखं एहसास कुरवेती वे मिशूरा कीगा सजदा ए बेकलुं जस्सवाती वे अल्लाह ताला के दरबार कम मितिरवनी कायनातु के वेरी इलाहु के
ilaha emme ga maqamu ga kan emme kuttum ve maqamu ga kan mioti ehem wima ebe kalun e sajidain teduan beenu nuwani ma algon membes namaduge sajida jaha komme farega himmachak gennam wi mikan mitiriwani Allah subhanahu wa ta'ala ge darbar she miharu mi wagutaki mi Allah subhanahu wa ta'ala emme kari veven emme ga veven emme kuttum veven wagutuka mi shuura akiga sajida jaha fakam ga waninama e sajidain tedua ga alaku beenu men nuwan fasona kama kalobet akhun argun men kuran je kama ki mina madum finikame lazzat rahat beenu wakam ga waninama argun men kuran je ne fasona kama ki argun men naki namadu kura bayek vumge badaluga namadu qaim kura bayekan argun men wamvi namadu kuruma namadu qaim kuruma ki warat tafat kam argun men namadu mi kureveni namadu qaiman nukurave kirat qur'anuga arwan balala fakam ga wanina mulim vis Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawafani namadu qaim kurumage wahaka aqimus salah wa yuqimuna as-salah mi sighain wa tami ibaratun ayatan asfawani namadu qaim kurumang amru asfawani namadu argumen mi kuraveni argumen kan namadu qaiman nukurave kobato namadu qaim kurumaki danna bekarum vidalu agutuga namadu qaim kurumaki ay khushu'at tarikama yakiga alage hin namadan hazir koggen namadu ada kurme khushu'at tarikama yakiga hin hazir koggen namadu emme furrima gotuga ada kurumaki ayye namadu qaim kurumaki argumen mi hazir kuraveni argumen ge jismu miskitan nota musalla machan argumen mi hazir kuraveni argumen ge jismu argumen ge hiten hazir nukureve ehvima mi namadun argumen fonikame rahat lazzate nulibeni argumen ge himmivani ehen tantanuga vifarige terega nuta hasu kambadu akankamuga terega ekankamuga terega argumen ge hingoti argumen ge gurawantan ekani e maqamang hazir wagen harakattake kolla famidani ehvima ei ekkeni namad kurume ei namad qaim kurumen no namad qaim kurumaki mifadain hin hazir koggen namad ada kurum mige misal jassamamun khushu'at tarikan mige misal jassamamun imam ibn al-qayyim rahimahullah vidalu fa bara muhim baswale namaduga argumen mi hin hazir kuran je gotuge misal mige muhim kan bayan kurawum imam ibn al-qayyim rahimahullah vidalu fa baswal telebet akhunna akhtunna hissa kullana vidalwani al-khushu' fi as-salah bimanzilati ar-ruh fi al-jasad namaduga khushu'at tarikan hunnen jehene gotuge misal ekelefan mi bayan ko devani hunnen jehene minwar ekelefan vidalwani mige misalaki jismuga miwa ruhuge misale namaduga khushu'at tarikan wan jehe gotuge misalaki hunnen jehe gotuge misalaki jismuga ruhu mi unna gotuge misale den vidalwani fa salatum bila khushu' ka jasadin bila ruh khushu'at tarikamen nuwa namadig ge misalaki ruhen nuwa jismig ge misale khushu'at tarikamen nuwa namaduge misalaki ruhen nuwa jismig ge misale ruhen nuwa jismeng evs mi ko beenu man nuwan emmem ves beenu wani awa e jismakum bariya wa salam wan emmem ves awa walulem beenu wan evs faida enne hama egota khushu'at tarikamen hin hazir kurumen neti argumen mi ada qura namaduge misale ki hama efad ekum manfa'en quran ekun lula finikamen nuliben rahaten nuliben aramen nuliben em efad namataken argumen na mi kuraveni envima namadun argumen lula finikamen argumen ge hitar rahate argumen ge jisman arame benu wakam ga waninam ege sirra ki danna bekalum vidalu agotuga mi khushu'at tarikan hin hazir kurum mikan argumen na nukurave kam ga waninama argumen naka mi namadum mi rahate mi lazzate nuliben ummatuga salafus salihun idekkevi mi namuna ebekalum hin hazir kuravvi gotuga namuna urwa ibn zubair ga wahaka demme adu hafim adi imam bukhari rahimahullah sahih al-bukhari ge musannif hama mifada namuna en ummata du kurwa fawani ekelefan efarga namadan hunnawani ko ekelefanu ga hashikalokom mazaatek ge suippe hashik jahani satara faharu ekelefanu ga hashikolok kash jehi kamar riwayat to ga aswani nama ekelefanu kan igi wada nugannawa namadun awad wada gen salam devima ekelefanan e ven ihsaswi belle viruga mi satara faharu ekelefanu ga hashikolo esu kash haraf
نمس نمادوغا كليغفان هن ويروغا مي احساس ميتادو كليغفانا احساس نكرون نمادون اوديو ما يكيغا انساني شعور امبرمي انني اما يبيكلون نماد فتوا هدوغا مي انساني شعورتا ميتادو احساس كرون وشايغ ميهوا ميهيغا كانكان مي انغون مي كانكان ابا كنديگنده مي كيفگتو مي كينوا كامتو ارغون ممبس مي كان انگم بينو ارغون مل صفات نماد كرون بينو واتيوه إفاد راحتك بينهم واتي ولذتك بينهم واتي إيجي سركي مهي نمادوغا مهين حاضر كروم إبيكالون الله أكبر كيا نماد فتو ما أكيغا إبيكالون هم داتر كراني كائناتوغا ملكر إلهوغا دربارا ميجي سركي مهيتوغا كنترول أرغن من نغموان مي فاسيحكا منن لبت أخونا أختم فرطمكور أرغن من نمودغوا نمس أرغن منگه نفسو تكا جهاد كوگه محالتن أرغن منگه جسم أرغن من نگنوين ودا دوس كولكن أرغن من جهني بي جسم جهاد كولم هين حاضر كورن أرغن من مسك كورن بي كائنات غميكر إله دربارا مهي غلوالن أرغن من مسك كورن بي وارغد غلومكم آداغ باليكش غلومكم ننو وارغد غلومكم مي غلوم غلادو متك أرغن من गिने जिहाद कुरन जिहन बुरु मसक्कत कुरन जिहन कुड दोस कळको अळगो मेन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला नस्र देवान वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ग मौगा जिहाद कुरा मेक अल्लाह सुब्हानहु व तआला मगुतके दक्कवा एमा मी लिंक गायम कुरु मट्टक अळगो मेन हिवरा कीग मसक्के कुरंवान मी नमादुगे सिर मिही मिहिंग अळगुण में एहन तनेक बावा अळगुण में जिस्म हाजिर कोगें हरकत तक कुरकम गावियस अळगुण में मिबेणुम व लज्जत गरामे राहत मिन मादकुम अळगुण में नक नुलिबे एम नमाद हुट्टी हुन्न कोम्मे बकुतग अळगुण में हि गेन्नम वी दमा फगेन्नम वी वाजहा फगेन्नम वी गेनस हाजिर कुरम वी मिन नमाद कायनातुग मिल्क इलाहु का अर्शी अळगुण में हिद्द गुळवादम वी ए गुळुम नमाद निमेंदें अळगुण में हिफेट्टे तो गदाला मसक कुरम वी एकमट्टका अळगुण में जिहाद कुरम वी एरों मि राहत मि लज्जत अळगुण में नमादु मस अळगुण में लिबिगेंदान अब्बाद बिन बिश्र के उन बेकल एकलेगफा नमादुगा हुन्नवनिको तीरुग तिंग हमला एकलेगफानुगे जिस्मं एरिकमा रिवायत हो गासवानी तीरुग तिंग हमला नमस एकलेगफान एकमे एहसास नुकुरम नमादु सलाम दिव्वी मा एकलेगफाना मीगे वडा गन्नवनी तिंग हमला एकलेगफानुगे जिस्मं अराफावाका खुबा तो ए एहसास इंसान का वीती एहसास कुरन जहे इतहदु खुबा तो ए एहसास की वेगन तो नमादुगा एबेकलुन तिब्बवायरुगा मी कंकं एबेकलुन एहसास नुकुरवेनी ए मी लिंक वरगद वीमा लुबत अखुना अख्तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरबारा मी गुले गुलुम वरगद वीमा एहा हिसाबुं दुनियावी एहसास तका शुऊर तका पशागे मिहिगा कंकं एक्को एमिहिगे कुरिमतिं गेल्लिगेंदा देंगेती वरगद गुलुमकुं कायनातु गमिकर इलाहुगे अर्शिया अल्लाह तआला के हजरत आयति गुलिफा हम ए मीगे सिर्रकी अळगुण मेंगे हिद्दा हाजिर कुरुम हम मी खुशूअत तरीका मंग अळगुण में वरबड़ रक्का तरी वांचे हैं तलहा रदियल्लाहु अन्हु एकलेफान एफारगा नमाद कुन्नवनि को एकलेफान के बगीचा एग्गा रीति दून्य एकलेफान मी फनि वडा गन्नवनि नमादुगा हुन्नवनि को कुल्यक एकलेफान बलाले वनु कति नजरकुम एदूनी के रीति कमा फुरह मकमुगे ए मंजर तफनी एकलेफान के नमाद तगय्युर जो फसाद दरजे कंत गोसु कलेफान नमाद हवदि वडागन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरिह वडागन मिवाह का दिनो मफहोगा अल्लाह ताला गंदी हुआ को कलेफान दिनवी अल्लाह ताला गंदी बुण में मी अगु बोडु तिमन कलेफान ग मी अगु बोडु बगीचा तिमन कलेफान अल्लाह सुब्हानहु व ताला टका सदगा कोफी में ही विगिंतो अगु बोडु मोदलेंगे कलेफान बगीचा के अगु बोडु मोदले नमस में नमादु के खुशूअ तरीका बुरु एरी हिंदुगा एकलेफान ए अगु बोडु बगीचा विस्दु कोल्लेबी सौबकी मी गुळुं केडेने फद एव्वेस कमे मेदियोरु मक्का एकलेफान ने देनेती एमलो बेते खुन्ना अख्तुम मी अळगुण में वरबड़ समाल कन दे जहेने नुकुताय मी हितर रक्का तेरेवो एम हिंग हाजुर नुवे कम नुकुरवे कम ग वनीनमा इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह विदाल फदें मी रूहन ने जिस्म फद नमादे अळगुण में नमी कुरवेनी एकों एवस मंफाइन अळगुण में नुकुरा एहम भी अळगुण में के नमादुं अळगुण में मी आराम मी लज्जत मी राहत नुलिबनी मी हिंग अळगुण में हाजिर नुकुरवे तीवे
මිකමට්ටක අල්ගොන් මෙන් ගදාලා මසක කුරන් ජිහෙන් හවන කමක ලොබෙත් අහුන් නාෆතුම් අල්ගොන් මෙන් කුරන් ජිහෙන් කමකි නමාදු කුරා හිඳුගා අල්ගොන් මෙන් කොම්මෙ ෆහර කුස් විස්නම් වී මී කුරා නමාදකි මී අදා කුරා නමාදකි මී එම්මෙ ෆහු නමාදු කමුගා වෙදානේ දෙවන නමාද කුරුමුග ෆුර්සතු නුලිබිදානේ මී විස්නුමුගා අල්ගොන් මෙන් කොම්මෙ ෆහර කුස් නමාදු කුරම්බි මිහෙකම් මිසාලකම් මි ෆුර්සත් දෙවෙනි එනගේ ෆහු නමාදු අදා කුරුමට්ටක මිසාලකම් මිහෙක්ගේ මච්ච මරුග හුකුම් තන්ෆීසුම් කුරවෙනි ඒගේ කුරින් එනෙන් මි ෆුර්සතු මි දෙවෙනි දරකතුගේ නමාද කුරුමට්ටක එමීහෙකු එ නමාදු කුරාන වෙන් අල්ගොන් මෙන් එම්මෙන් නවස් තසව්වර් කුරවෙන් ඉන් හාසර් කොග්ගෙන් එමීහෙක කුරවේ එම්මෙ ෆුරිහමේක එ නමාදු කුරවේ තෝ එමීහෙකු ගදාලා මසකේ කුරාන නමාදුග හයියත්තකා කියා zikrතකා දුආතකා මෙදුගා විස්නාගෙන් එම්මෙ ෆුරියමෙන් එමිහෙකු එ නමාදු කුරාන එහෙම මිගොතන් අල්ගොන් මෙන් කොම්මෙ නමාද වෙස් කුරන් වේ මී ෆහරග වෙදානේ එම්මෙ ෆහු නමාදු කමුග දෙන් ඉතුරු ෆුරසතේ නුලිබිදානේ එහෙම මිගොතන් නමාදු කුරවේ කමුග වනි නම මී නමාදුන් අල්ගොන් මෙන් මී බේණුවා නතිජා අල්ගොන් මෙන් ලිබිගෙන්දා එම්මෙ ෆහු කමක ලොබෙත අඛුන්නා අඛතුම් min amadun algon men finikamaka rahataka lazzat beenu wakam gawaninama wara muhimmu kame shaytana ya jihad kurumaki la'ana levigem wa iblis allah subhanahu wa ta'ala rahmatun beer kurawwa enami duniye fonuvi allah subhanahu wa ta'ala en amur kuri emme sajide jehumang ena inkar kurumuga sababum emme sajide ka hure එන හසද වෙරිවි ආදම්ගේ ෆානුග මච්චන් හසද වෙරිවි කිබුරුරේ බොඩාවෙගෙන ඒ සජිත ජෙහුමන් එන ඉන්කාර කුරි එම ඒ සජිතත මියදු අල්ගොන් මෙ මිජහනි එහෙම මි සජිත ජෙහුමකි මි ෂයිතානා එම් බොඩ නෆරතු කුරාකන් අලුතකුන් නමාදු කුරුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දර්බාරස් තිරිවෙ සජිත කුරුම් මි ෂයිතානා එම් බොඩ නෆරතු කුරාකන් අලුකන් අල්ගොන් මෙ මි අදා කුරණි එහෙම වීම ඒන අල්ගොන් මෙන්ගේ මි අලුකමන් හුරස් එළුමට්ටක මසක කුරාන් ඒන වනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඛබර් දෙවා ෆවා ගතුගා මිකමට්ටක ඒනගේ ખાસ වසීරක අවානක අයන් වෙස්කොෆ khizbe kiyunu shaytanako min amada hurus elumattaka ena ayyan koffave enaga masuliyataki wazifake alutakunga namada hurus elu waswastake dinun ekkala mi link kurim midennevi hita allah subhanahu wa ta'ala gulifawa mi link mi gulun kandwadun ei enage masuliyataki warugode wazifa shaytana wani iblis wani enage wazira hawal koffa me khinzabe mi kiyun shaytan argumen namada fashaganna komme wagutegga komme faharagga annan asa mi gulun kandwalu mattaka masake quran eme man namadum lazzaten argumen beenuma kamga wani nama ebajehe mi waswahun ekkibawa nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mikamu irshadus argumen nadwa ekelefan hadith ul qur'an wani fata'awwadh billahi minhu ehade waswahe anna hindugati abamihum a'udhu kiyashe a'udhu kiyashe din yefhoga wadfil an yasarika thalatha timfahara wa farata fumelashe timfahara wa farata fumelashe erun mi shaytanage undagulun salam avwane names kudawagutukolaka salam baba anikkaves ene buriyanna anikkaves ene buriyanna hama anikkaves argumen ngoti hama a'udhu kiya timfahara wa farata fumelu hem mi masakkatuga algon men nafsa de kola jihad kuran jihen furtama kol hunda guwedan fahum as allah subhanahu wa ta'ala e alage niyata ballawafa ene ikhlas terinama ene nasr devwan shaytana ge majja allah subhanahu wa ta'ala e alaye nasr devwan nasr libumon den e alage namadu egen dani alu menge lobbeti nabiyya sallallahu alaihi wasallam e kuran wifada namadaka alu menge salafus salihun e lazzata raha libige fada namad den alu menna kureveni lobbeti akhunna akhtum dan nabe kanum vidaluwa gotuga namadaki hita nafsugawa ghaflatuge anafas kamad deve rahmatuge ware fadechike hita nafsugawa ghaflatuge anafas kama deve rahmatuge ware fadechike namaduge ware dualaku maduge fasfaharu mi anafas kama ware nulibe kamga waninama den ehitaka dirumen nulibene hingama jehumen nulibene ofawar kame nulibene mi rahmatuge ware algon menge hita algon men komme duha gos maduwegen fasfaharo ossalen ebeje elun algon menge hittan ufawan elun algon menge hayat baajje veriwan lebete akhunna akhtum emme fahunu kutayaka algon menge iswadiya salafus salihun ge bekalaku ekelifan namad kurawwa hinduga ekelifan kanta kurawwa
gotuge wahaka ummata bayan kodde wafawe e wahaka telobe dakhunna hissa kullan imam hatim al asam ekiyunu bekalaku namaz kurawwa eruga namadu mi fonikan mi rahatu hodagatu mattaka ekelefan kanta kurawwa govani hissa kurawwa ekelefan vidalwani idha hanat as-salatu asbaghtu al-wudu'a namaz wagutu jehumun timakalefan furhim al-wudu'a kurawwame wa ataitu al-mawdi' alladhi uridu as-salata fihi denye fawgati mankalefan namaz kurawwa thana wadagannawame فأقعد حتى تجتمع جوارحي دنگه فوغا نماز نفٹوا فرتم مڑکل لومے کوڑ بگت کلک ای می جسم همجهن دننے wudu kogge mihen telemun folemun anne eruga adi gunawantaka hamajihum nulibe nekrefan vidalwani timan kalefan kuda wagutu kolka madukol lavme mi jisma hamajihume annande thumma aqumu ila salati den efogati man kalegefan namadu fattawame wa aj'alu al-ka'bata bayna hajibi timan kalegefan kurimatiga ka'batullah gefur bahattawame wal jannatu an yamini den efoga timan kalegefanu ge khana faratuga suruge wakam ge ihsas ge shuur timan kalegefanu ge hippula gennawame wan naru an shimali den efoga timan kalegefanu ge wa faratuga miwani jahannama kama timan kalegefanu ge hippula e shuur gennawame wa malakul maut min wara'i adi timan kalegefanu ge fahatun timan kalegefanu ge furagahum timan kalegefanu ge furana hippo mattaka malakul maut eba wada gannawa kam ge ihsas e shuur timan kalegefanu ge hippula gennawame wa adhunnuha akhir salati din efoga timan kalegefanu ge hippulan arwame mi ada qur'an namadaki mi emme fahu namadu kamuga vedane thumma aqumu bayna al khawfi war raja din efoga ummida birwati kama ekiga timan kalegefanu namadu ge takbir kiyuwame ukabbir takbiratan bi tahqiq tahqiqa ekiga ekiya echge mana visnamum Allahu akbar takbiratul ihram ek haqiqi maane ameduga visnamum timan kalefan takbir kiyuwame wa aqra qira'atan bi tartil denge foga tartil magun tajweed magun timan kalefan kirt qur'an kiyuwame wa arka ruku'an bi tawadu' denge foga tawadu' werkama ekiga timan kalefan ruku' kurwame wa asjudu sujudan bi khushu' denge foga khushu' terkama ekiga timan kalefan sajda kurwame وأتبع ذلك كله بالإخلاص مهرها كمت من كليفان قربني الله سبحانه وتعالى حضرة صوابا درمن إدجم وحالك إخلاص تركما كيجي ثم لا أدري أقبلت مني أم لا دين يفهجا نماد أو دي وداعم بس من كليفان هنوني من نماد الله سبحانه وتعالى حضرة قبول بتو نونتو مفدا شعورك متيجي هم اللي بدي أخونا أختم مي أمتك دنا بيكلون سلف الصالح أمة الدكة نمونا من نمادا بهيكتو mifada shuur takaka ekiga ebekalun namadu kurevima ebekalunga hayatuga mi namadu miha mati daraje defawa alukamaka vegin gosfawani namadun ebekalun finika melli bigendiye rahat li bigendiye hinkam jehum li bigendiye jism ves aram li bigendiye ay midennawe shuur taka ekiga namadu ebekalun kurevima migotan alwamen namadu kummeduha ko sada kurave kam gawani nama Allah subhanahu wa ta'ala ga wa'da egota mi namadu argumen fahish kantataka munkarata kundur kodden argumenge namada dirumen annane fada namadu rahata hingma jehoma lola finikan libba dene malumat kolati lebeda khunna hissa kurwejje kamang ummid kura haluga te lebeda khunna aftunna wakiwalan du'a ki argumennaki fardu fas namada rakkat riwabe kamuga Allah subhanahu wa ta'ala levun namada argumenge hituga khas qadare Allah subhanahu wa ta'ala levwash namada ki argumenge loluge finikan kamuga ya hituge rahak kamuga ya jismuge aram kamuga Allah subhanahu wa ta'ala levwash argumenge emmege fawat وسوى رحمة لفا أو منك سورجيك جنة الفردوس كهلورين كمغا لفاش آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته